Bidasubirwaho rero Perezida Paul Kagame akaba amaze gusesekara i Washington DC aho yitabiriye inama y'amateka ni nyuma ya Kanya gato bimaze gutangazwa n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yasesekaye i Washington DC. Perezida Paul Kagame rero nk'uko ibiro bya Perezida bitangaje akaba agezeyo muri iyi nama ikomeye cyane ahari buze kujyana ibiganiro na Perezida Donald Trump. Twize cyane rero reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Ni kuri uyu mugoroba aho amateka arimo kwandikwa ibihumbi n'ibihumbi by'ibirometero kure y'igihugu cy'u Rwanda kure ya Kigali mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamaze kuhagera i Washington DC aho agiye mu nama y'amateka n'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Icy'ingenzi muri uruzinduko gushyira umukono ku masezerano ya Washington Accord. Amasezerano y'amahoro yatekerejwe ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije gukira iherezo ku mutwe w'inyeshyamba wa FDLR no kurangiza igihe kirekire cy'intambara n'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ku isaha ya saa 9:36 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali nibwo indege ya Ageze 350 indege ya guverinoma y'u Rwanda Perezida Paul Kagame asanzwe agendamo mu ngendo zigiye zitandukanye yageze ku kibuga cy'indege n'ikibuga cya gisirikare cya Joint Base Andrews mu mutekano ukomeye cyane. Perezida Paul Kagame rero yambaye ikote ry'umukara nk'uko bigaragara ndetse akaba byagaragaraga ko hari imbeho bijyanye n'imyenda yari yambaye. Rero akaba yamanutse ku ngazi z'indege ahabwa ikaze ku mucyo wa karasisi, ibintu bidakunze guhabwa abayobozi ba Afurika. Bari bamutegereje ku butaka abayobozi bakuru ba departema ya leta ya Amerika, ambasaderi w'u Rwanda ndetse na karasisi kose ka gisirikare ka Amerika. Amabendera ya Amerika n'u Rwanda akaba yahuhishwaga n'umuyaga mu gihe itsinda rya gisirikare ryaririmbaga indirimbo zubahiriza ibihugu byombi. Aya mashusho rero akaba yafashwe n'ibiro bya Perezida w'u Rwanda ndetse akaba ahise atangira gucicikana ku migabane itandukanye. Perezida Paul Kagame akaba agezeyo mbere ye habanje kugerayo Perezida wa Kenya William Samuel Ruto, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse mu kanya gato Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe akaba yaramaze gusesekera i Washington DC nawe akaba yakiriwe mu buryo budasanzwe. Abasesenguzi bakaba bakomeje kuvuga ko uburyo Perezida yakiriwe ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Mu by'ingenzi bimujyanyeyo hariyo gusesa burundu umutwe wa FDLR mu gihe cy'amezi 28 ni ukurandura nyine nibijyanye n'inyandiko y'amapaji 18 igizwe n'ingingo zikomeye 5 ziri buze gushyirwaho umukono. Gusenya FDLR byo bikaba bizaba burundu. Icya kabiri hari ibikorwa bya gisirikare by'ubufatanye bikurikiranwa hamwe na MONUSCO, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye US Africom. Hakabaho gukurikirana isubizwa mu gihugu cyangwa gushakira ahandi aba FDLR bose bazishyikiriza inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO. Murumva ko FDLR ni kimwe mu biri kwibandwaho. Icya kane ikigega cyo kuba kizasana cyangwa kizagarura ubukungu mu burasirazuba bwa Kongo kikaba kizahabwa akayabo k'amamiliyari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenya n'u Burundi rero nk'abishingizi bemewe baya masezerano bakaba bebejwe n'ibiro bya Perezida wa Kenya ejo hashize ariko bakaba bamaze kugera i Washington DC. Umusesenguzi rero ati u Rwanda rwohoraga ruvuga ko FDLR ari ikibazo gikomeye gifite imizi mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Esibi bigeze ku musozo. Abantu benshi rero bakabona ko hashobora kuba hari icyizere ariko ibyazindutse bibera Kamanyura ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho mvuga muri Kivu y'Amajyepfo aho abarundi bari kurasana bikomeye cyane na M23 tutibagiwe abafata ibikorwa ba FRDC batari abarundi abona ni inkoramaraso za FDLR na bazalendo ndetse n'abandi. Abayobozi b'u Rwanda rero bakaba
bavuga ko nibamara kwemeza ko FDLR isenyutse burundu u Rwanda ruzorohereza umutekano ku mupaka no gukuraho ingamba z'ubwirinzi umutekano rwamaze imyaka 30 rushyiramo ingufu nyinshi. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma miliyaridi nyinshi z'amafaranga azajya mu iterambere ry'igihugu imbere mu Rwanda. Nkuko mubyiyumvira ngira ngo nkuko mubizi cyangwa si ubwa mbere amasezerano y'amahoro ashyizweho umukono 2009 Nairobi habereye amasezerano 2013 Peace and Security Cooperation Framework ndetse na Rwanda process byose byarageragejwe ariko FDLR ikomeza kubaho nta gusenyuka. Reka tugaruke rero kuko Perezida Tshisekedi yasesekaye i Washington DC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yageze ku kibuga cy'indege cya Amerika ku mugoroba ho kuri wa gatatu Kuboza yakirwa n'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga amwerekana yakirwa n'abategetsi ari kumwe n'umufasha we ndetse n'intumwa nini za muherekeje delegation nyine ari kumwe nayo. Uyu mubonano uri ku rwego rwo hejuru ukaba utegura amasezerano ya Washington Accord ateganywa gushyirwaho umukono kuwa 4 tariki ya 4 Ukuboza muri White House harimo Perezida Donald Trump n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. N'amasezerano afatwa nk'igihe cy'amahirwe ku karere k'ibiyaga bigari kuko agamije gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu bice bya Goma, Bukavu n'utundi duce duhura n'intambara za buri munsi. Icyo amasezerano avuze, uyu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nk'uwagabanyije umurego mu karere ugamije guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba n'imitwe ifitanye isano n'umutekano muke harimo M23 FDLR n'indi mitwe ikomeje guhungabanya abaturage, guteza imbere ibikorwa byo kugarura umutekano mu duce tumaze igihe dushyamiranamo no gushyigikira inzira y'ibiganiro byimbitse ndetse n'amavugurura mu nzego z'umutekano. Aya masezerano aje mu gihe imirwano imaze gusiga abarenga miliyoni 7 bavanywe mu byabo kuva mu mwaka wa 2022 nk'uko abashakashatsi ba Loni babigaragaza. Ibisubizo n'ibitekerezo by'abaturage, ubutumwa buri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza ko abanyekongo batari ku ruhande rumwe kuri uru rugendo rwa Perezida Tshisekedi. Abashyigikiye amasezerano bavuga ko kuba Amerika yongeye kwinjira mu kibazo cya Kongo bishobora kuzana ubushobozi bubasha n'igitutu ku mpande zose kugira ngo amahoro aboneke burundu. Bavuga kandi ko igihe kigeze ngo abasirikare n'imitwe itwaje intwaro ikomeje kudindiza ubukungu n'ituze irandurwe. Gusa hari n'abakomeje kugaragaza impungenge zikomeye, bamwe bavuga ko aba bagiye gusinya aya masezerano bashobora kugabanya ubusugire bwa Kongo cyangwa bakemera ibisabwa n'u Rwanda nkuko bivugwa nyine n'abakongomani bijyanye n'imitwe nka M23 ubishinjwa n'abayobozi b'Kinshasa guhabwa inkunga na Kigali. Icyo gitekerezo gishyikirwa n'amateka y'amasezerano yabanje harimo ayasinywe muri 2002 ndetse n'ayandi ya Kamena 2025 yose yatsinzwe biturutse ku kutizerana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwasezeranyijwe. Ibiteganyijwe ejo inama ya Perezida Tshisekedi hamwe na Perezida Trump nk'uko twabigarutseho, ndetse hakaba hariwe n'inama ya Perezida Kagame na Trump, hakaba ibiganiro by'aba perezida batatu Tshisekedi, Kagame na Trump n'umuhango wo gushyira umukono ku masezerano ku rubuga rwa South Lawn muri White House. Ni umunsi utekerezwaho kwinjiza impinduka zifatika mu mateka y'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe amaso rero y'isi yose yerekeje i Washington, hari icyizere ko uyu mugambi ushobora kuba inzira yo gutanga amahoro arambye ku baturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi baratorongejwe n'intambara, ariko kandi impungenge zigaragazwa na bamwe zirerekana ko inzira ikiri ndende kugira ngo icyizere gishyirwe mu bikorwa. Turakomeza kubagezaho amakuru yose ajyanye n'uyu muhango no kumenya ingaruka zawo ku mutekano wo muri aka karere. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.